jalan lu motornya. Tim dua yang penting ketik dua pelan tapi pasti. Guys. Ayo. Tenang yuk. Walaupun motor dua gini yang penting nekat irit, gesit, irit. Guys, mantap. Dikit teman. Nanti bisa nyereneng gitu. Baru nih motornya. Baru beli. Aku kan ini. Baru beli. Ayo malu sih kan. Jangan dah benjamu nih. Jam udah nih. Jangan patah cara bibi jangan. Itu jangan itu. Cek baru nih. Baru lihatnya. Mau bau ngecek 100 lah ya. Ayo kelas kene. Sing sadel. Kenok dor motornya. Sing. Baru nih sadel baru nih. Motor baru kan mulai kene sadel. Ayo mak ci. Ayo mak ci. Di kuda nih mak. Udah pasar ini. Di kene nak mau. Mau nih. Mau. Nah terus dulu. Nah cinta lagi. Dah. Hitung atas nah. Sing dah San gue migrat kene. tak bisa. Sing dah sing motor terus sepeda aja motor tadi. Langsung misi kene tuh. Karat ngeliu. Lengkap nih. Yatim piatu nih motor yatim piatu. KTP ini aja nih. HP ini hilang. Wih, SIM ini hilang, nya hilang. Motor tua aja kadang lecak-lecak ya kak pidan. kalah nih tuh. Kak pisage. Motor luar nih berarti nih. Luhur nih. Siap ngobrol tuh sesunggahan Banten. Nak lah munyina. Bak lupa. Mbak. Blok blok di mana? Oh, kuncin digas langsung. Kang mau jemput jangan malam minggu aja nih ya. Si suat langsung jak cewek motor kene nih. Si. Ceweknya setia lah. Kang ojek orang dah. Motor kene Lah, tanah lah. yuk lah. Bah, sini bangun tuh. Sing Mas. Paling senyap kan. Kayu sejuta nih. Ayo. Lah. Punya ya lu tuh. Heli. Nah, yuk. Dadah mah. Ingat mulai. Heli. Motor. Lali je ni dek je ni. Aduh, mundur balik aduh. Baru melihat aduh.
bensinnya no kecil. Cuma sama ada motor nih. Ben, ayo kian, sing.